Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, tiyo muna pa sa ti makalabas sa pakasaritaan anapauluan. Panagdala. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you. Kumusta kayon ken Randy? Awan ka di pati plano yung agkasal? Saan ko nga mo kan kuhana? Awan mat may bagpagana. Anya? Mano atawan nyo na agayan ayat? Ada kayo pa ilang iti college? Wen, nangala iti 4-year Bachelor of Science in General Agriculture. Dapat din na talaga na trabaho na. Malaksi iti organic farm na. Saan mo pa nga ron nga amo? Saan mi pa yan na pagsaritaan tayo tabanag, ami? Awan matnas ka na pagsaritaan nyo. Tanatalgad kayo mat ngagwadpada na pagsapulan ti pagsasaritaan. Wen, saan ko nga amo? Tawan na dakdakamat na kanya. Anya ti kunam, agabrod ka. Wan tatang. Ay, kasanon nga jay farm mo, ti trabaho. Nakasarita ko ni Benjo, tatang. Isupel ang timakam mo, kabayatan ti kaawan ko. Ay, isua. Napintas ngamin ti offer kanyak ijay Japan. Ijay ti papanam. Wan tatang. Dua ti rantak, wano rason. Dakkal ti sweldo, kat sigurado adarasa ka makaornong. Duma pa'y aplano iti farm ko. Ay, Naikadwa, ay, kayat ko amaadal pa'y dagiti kabarwanan at teknolohiya da, panggap iti agrikultura. Kan adan to aramatek ditoy, amang padoras iti narugya ka farm ko. Ay, isua. No, dahi tati amom, wano nam namaam amang padoras iti biyag mo. Wan tatang, saan ko akayat apasaran to dagiti agbalin nga anak ko tirigat a pinasar tayo. Ket, no dahi tati kunam. Wan tatang. Amo ka din ni Ana dahi ito'y aplanom. Saan pa'y? Planok pa'y lang nga ibagakan ko na. Napatag sa tibagam. Ta dito'y pa'y igit ti baybay tinangawisam kanya. Napataga talaga, honey. Okay. Anya day ta? Saan ko akayat nga agregat ti pamilyata? Saan ko akayat apasaran da ti rigat a nagpasaran mi kantatang? Ita? Planok ti mapan ni Japan. Uray, wano, 3 taon lang. Anya? Napintas ti oportunidad ijay. Dakkal ti offer kanyak ti maysa kadagiti kalawaan a farming company ijay. Anya pa'y laang ti sa pulim dito'y. Natalgab magtanti ka sa saad mo. Wen. Gamkurang pa'y. Kan saan lang akwarta ti gapuna. Anya pa'y. Kaya't ko amaadal dagiti kabarwanan a farm technology da ijay. Nga isunto ti apply ko dito'y. Kunak no may papan iti kasarta tinapatag na ibagam kanyak. Timat gayam ya adayon. Maawatan na ko ma. Para matlang iti bangunan ta pamilya daytoy. Saan ko nga almanan ti aglaplapusanan na bihag. Basta saan lakat alumangan amangan ti pamilya. Kontento akon. Naibagak nagtantiga po na. Saan ko nga amukan ka? Timakdar ka matan. Please, itulod na kon.
Kaya't kung taagin na. Kung nagkita kayo ako ng kinirandi, ada ka mo tan. Nagpaitulod akong kankwana, mama. Apay, kung nakmanwada na patagapagsaritaan niyo. Kasta mo ti amok. Saan ko anong gustuan ti saritaan mi? Anya, Kunak no may papanan iti kasarmi ti ibagana. Saan mo't gayam? o katanya nga rod. Di mo't gayam, iaadayo na. Yadayo. Anya di kahit mo asawan, nagsina kayo? Saan, mama? Mapan ka no ijay Japan. Anya, Wan, mama. Saan ko akayat? Amay pada ti biyag ko kada kayo, mama. ha? Saan ko akayat nga umadayo ni Randy, mama? Taamang ano din naktong sublihan. Apay kumadi na kasublian. Kasanon, no makasarak ijay ti pangisukatan na kanya. Nadayumot nga tanga aramiden na ken kadayta. Tanabayag kayo nga gayan aya. Basta, yak kayat nga umadayo, mama. No ipilit na. Nasaysaya at pangagsina kami. Anya, di ad-ad na mapukaw mo. Agtalag ka kumakankwan, anak ko. Saan ko nga amo, mama? Basta day tati pangadeng ko. No ipilit na ti umadayo. Agwin na swas kami laangan. Girl, I need you. I need your love. Kahit pinalubusan na ka ni Ana. Saan ang natutor ti saritaan mi, tatang? Ta inyawis na ti panagawid mi. Ay, kayat asawon dayta. Saan na kayat? Siguro tinamnaman na kami na pagsaritaan mi, kati panangibagakon ngagkasar kami. Ay, kasta ka day. Iso anakigto ti di imbagak ama panak iti Japan. Kahit anyang arod ti planom ita. Kaya't naman wano saan, tatang. Ituloy ko ti mapan. Manmano da ituin nga oportunidad adumtang. Randay. Adu dagiti aggusto mapan. Ngem marigatan da. Idinto asyak ket mismo ati kumpanya ti mangal ala kanya. Kaya't mo asawan, isukat mo ti pakasaknan ti pusom iti arapaap mo. Sana kasta, tatang. Taparamat lang kada kami kan ana da ito yung aramida. Randay. Para iti bangunan mi. Wano buklan mi a pamilya, tatang. Oh, anya nga ro ti plano? Palubosam? Saan? Anya? Ngam para iti bangunan niyo ang pamilya, ako nana. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a biyag? Uray gagahangilaan. Basta saan nga umadayo. Anyan? Ta saan ko akayat ti may padaken mama at tinalikudan day di papa. Ngam, awan pa'y mat anak yo. Uray pa'y. Sa bali ti sitwasyon edi, tako na mamasikugan ni mamam, idiin kadang dedi papam ti umadayo. Isumat laang day ta. Agur urayak to iti awan. Iti day ta nga ibagbagam. Nakurang ti panagtalak mo iti kayan ayat mo. Nakasingsingpat ni Randy. Awan pulos bisyo na. Agtugaw ka Randy tayabak ni Ana. Agyamanak, mama. Ay mabiit man lang. Pudno ka di apanggap mo ti mapan iti sabali a pagilyan. Wan, mama. At na mangal ala kanya iti Japan. Nasken ka di nga ramidam dayta. Kaya't ko anan anay ti pan nakaisagana. Ti buklan mi a pamilya kan ana, mama.
Kasa noon, no bayat ti kaawan mo ijay kat maibaw ing ni Ana ti imatang na iti sa bali. Saan to ang mapasamak dayta, mama? Gapo tayo ayatak ni Ana. No aramidik man daytoy. Kat para matlaan kada kami. Sige, mabitlang tayo ba? Imayak, takayat kakasarita, noan niya ti pangadeng mo. Palubusan na ka di? Apay anastan nga umadayo ka. Awan mo tan sa pulampay. Kwarta lang ti rason nga umadayo ka. Dakkel ti offer da kanyag. Saan ko ang mabirukan dayta itinaunday a panawan. Ken kayat ko ang maadal dagiti kabarwanan at teknology da ijay. May papan iti agrikultura. Kat, isukat mo dayta, iti ayan ayat ta. Ti ayan ayat ta, tigapuna nga aramidek daytoy ana. Para iti bangunan, wano buklan ta a pamilya. Damagag kan ka. Talaga ka di, ngay ayatan nak. Ana, awan umasping iti panagayat ko kan ka. Amom dayta. Saan mo ka di pa yan narik na? No ibagak, asaan ka amapan? Patganak ka di. Anya? Mabuti nga krandi. Saan ko akayat? Amapukaw ka iti biyag ko. Ikari. Sa anak amapukaw kan ka. Kidawag ko matinaan anay apanagtalak mo kanya. Anya nga ro tinaybagam ken ko na. Imbagak. Ano ay ayatan na? Saan nakapanawan? Akayat na asawan. Saan ko apalubusan, mama? Ana iha. Adakan ko na. No patuluyan na ti panggap na wino saan. Nagkarimot ken ka. Anya ko matiparikot dita. Tinapudno nga ayat. Kibin na ti panagtalag. Saan ko nga mo, mama? Mabuti nga. Ano umadayo ni Randy? Kat saan ton nga agsublikan niya? Mamatiyak iti kinapudno na ken ka iha. Saan tayo amay bagaday ta, mama? Tadalat tadag iti sulisong. Ulitak iha. Ipaay mo kumaken kwa na ti panagtalag. Nga oray saan nakaapalubosan, mapan ka? Uwan tatang. Kay kasanon nga no, agsakit tinakam nakin ka. Awan mabalin ko. No kasta ti aramidan na. Kaya't naasawan, nakurang ti panagtalak na kanyag. Nakurang mat ti panagayat na kanyag. Tatila ang bukod na arik na tinapatagkan ko na. Randay. Ngam ipakitak tatang, abid dot ti atap, ken pagbutbut ngan na. Ala. Adakin ka dayta anak ko. Makitak mo't kit day tinapintas apanggap mo. Uwan tatang, ken para matlaan kada kami daytoy. Ngam apay adi na maawatan. Girl, I need you. I need your love. Nuadda kumapan nakabalin na.
Saan ko akayat nga dasan apag kinaawatan dagiti dua, kabsat mulong. Uray siya ka. Tanabayagan nga agayan ayat da. Nagbalintamot na nasingad. Tatangpayan ti awag ni anak kanyak. Kan mamamat ti awag ni Randy kanyak. No, maipapan iti ipapanaw ni Randy. Panagkunakit. Awan mat makita kadakes na. No diket kayat na nga isagana nasaya at ti banghunin da pamilyada. Iti idadateng ti hosto akan ito. No siyak, awan dua-dua kini Randy. Ngam ti anak ko ti jak maawatan. Iti sa bali abangir, maawatak matkit din ni Ana. Amken na ang makabirok ni Randy, iti pangisukatan na genkwana. Dayta nga rod, amken na maulit ti mapasamak kada kami, iti daydi ni Kanor nga ama ni Ana. Maawatak ti kayat mo asawan. Ta saan alimod kanyak ti nagbanagan ti relasyon niyo. Ang nagsabali. Nagduma ti sitwasyon ita. Kabsat mulong. Ide, addan na itukit ni Kanor abyagken ka. Idin to tapanagkunak. Awan paimot ken Ana. Kabsat. Kaya't nasawan, awan rumbeng apagamkan na. Awan mo't ikamat na no bilang ta makaaramid ti anak ko iti saan arumbeng iti ayan-ayat da. Oh. Ay, pudno mo't kit di dayta. Tila ang kidawag ita. Tinaan-anay apa nagtalag ko man ni Ana ken Randay. Isa, no bilang tapatuloyin lata ni Randy ti panggap na, awan dakes na. Tadita masubok yo ti tunggal maysa, no kasanot kinapudno yo. Anya? Dita masubok no napudno kadagiti Karina, asikalaan kay ayaten na. Kasanon no saan? Hindi siya tagladingit. Agladingit? Wan. Imbes nagladingit ka, agragsak ka kit di ah. Maragsakan na. Tanapukaw tay ayata. Maragsakan ka, tama amwam ti pudno a kinatao na. Asaan kayam ang mapagtalkan no bilang laeng? Ami. Nasaysaya at amaamam ti ugali na sakbay ngagkalaysa kayo. Tano maamam ti ugali na kalpasan na nakapagkasar kayo. Oh, nasaksakit ton ti amin. Saan ko nga mo? Ngam addadanag ko. Iti panagriknak kat no pumanaw. Saan ton nga agsublikan niya? Tanakabiro ka niti sa bali. Tila ang makunak. Panagtalak ti tunggal may sakada kayo tinasken. Sorry. Ngam, saan ko nga yung pakadaking katipapan ko? Sa anak mo't na nagpakita. Ta saan ko akayat ang makita ti panagsangit mo? Kunak no'y ayaten na. Saan gaya? Ubaw kaya ti karim. Maawatan nak ko ma. Ulitak ti agkarikan ka. Sika, kat sikan tulaang ti inak ayatan. Sige. Tangay saan ka na igawid. Inaramid mo lang pati kay kayat mo. Kastoy, tima ko na. Ana, Waswasa kong ti relasyon ta. Anya? Napatpatagayap ti arapaap mo, gamsyak. Sana pudno dayta. Inaramid ko daytoy para iti ayan ayat ta. Saan ko apat yan dayta? Napatpatagkit iti arapaap mo, gamsyak. Sige, bye. Initap na. Ay. Apay adinak maawatan ni Ana.
Anya, gapo lang iti di na pa nagpakada. Winaswas mo ti relasyon nyo, iya. Anya kumapay, mama. Linapdak lang arutan. Intuloy na lata. Ay, di rumbang inaramid mo ti kasta iha. Rumbang ko maamaawatam kan inik kami ti gundaway. Total kat dayjay nga inaramid na kat agpaay tumatlang kada kayo adwa. Kasanon no saan? Saan ko akayat maulit kanya tinapasamak kada kayo at tinalikudan ti abak, mama? Saan nga agpada tigas at timay sa tao, iha? Saan ko nga mo, mama? Nga madamak ko. Kan maysa, awan mat ikamat mo no bilang. Saan ka di? Malaksid no adda. Girl, I need you. I need your love. Anya, gapo lang iti ipapanaw na adinan pa nagpakada. Winaswas mo ti relasyon nyo, iha. Anya kumapay, mama. Linapdak lang arutan. Intuloy na lata. Di rumbang nga inaramid mo ti kasta. Rumbang kuma amaawatam. Kan inikam iti gunda-away. Total kat dayjay nga inaramid na kat agpaay tumatlaan kada kayo adwa. Kasanon no saan? Saan ko akayat maulit kanyak tinapasamak ka na kayo? At tinalikudan ti amak, mama. Saan nga agpada tigas at timay sa tao? Saan ko nga mo, mama? Adamak ko. Kan may sa, awan mat ikamat mo no bilang, saan ka di? Malaksid no adda. Awan, mama. Awan mat gayam, anya nga ruti padbutnam. No bilang tadinan tungpalan dagiti karina, anya nga rin. Saan mo nabasol? Di tamutan ang mapanagnakam no anya ti klase na alalaki. Nakigtutak laengan idi ibaga nang agpamanilan ta flight na gaya main. Awan mabalin tayo. Talaga nga awan makaigawid kan kwa na. Binagbagak met. Angam saan ko nga ammo nga intuloy na lata nga inasikaso dagiti kasapulan na. Uy, agtalakak matkit di kinirandi. Ewan, agtalig tayo kuma. Tauray siya nagkarikanyak. Ket awan kano tirumbang apagdanagak iti relasyon da ken ana. Mala, sapay la kumakabsat mulong. Ngam ti pagdanagak ita ket winaswas kanon ni ana ti relasyon da. Anya? Asus! Kasano da itang ngai? Ay saan ko akanunungan da ita apangedeng ti anak ko. Ngam sapay la kuma, tatibunga lang kisakit tinakam na iti saanan na panagpakada ni Randy. Daawak ko kat ni Randy. Anyang tatipakan? Hello, Randy? Hello, Ami. Kadam ka din ana ita. Saan na sumsumbatan ti awak ko? Saan? Saan kami ang nagkuyog kita? Anya? Di laang malaman nakasaritak. Anya, kumusta kan? Ada akong dito yung airport. Awagat ni ana itay. Sakpaya sumurag kumay ti DFA. Kasta ka di? O sige. Talaga di nakayat akasarita. Umawag at tulatan ken ka. Babanti messenger. No makadanon ako ni Japan. Sige. Aganad ka kuma, Randy. Agyaman hag. Ken saan mo kumabaybayan niya na? Ammo ka na sakit tinakam na. Gapo iti yatayok. Ngumsapay lang ko ma.
Tang maawatan ng tumatlaan ti amin. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Ay, anya nga tati mapasama iti relasyon da. Nang ron agad imbaga ni Ana o inaswas ng ti relasyon da. Agyaman nakta nakita ka matlaang Ana. Imawag ni Randy, sakbay ti flight na. Bipiang ko. Ay, kuma, intulod mo mati di airport. Wano, ura iti terminal ti bus laang kuma ang nagpa-Manila. Panggapwak pa ilaan. Awan matpatag na kanya. Anya? Idimpaka muna kanyak data. Ora mismo, pinutod kunti amin kada kami. Patsyak ka na pudnukan ka ni Randy. Saan mo lang kami na maawatan ti plano na? Para matlang kada kayo, ito nagasawa kayo. Saan ko akayat ti mangnamnama iti awan? Anya? Panag na ka na. Apod no ti inkarkarina. Makitan to no sumangpad. Bidot ti tangay naramid mo. Nakiwin naswas ka matan. Oh, kuma, saan mo nga naramid ti kastyay? Imbis na nasaya tirik na nang imadayo. Kan adda ka kuma nga inspirasyon na. Kastyay kit din tinaramid mo. Pinabalunam kit din iti sakit tinakam. Di nakman bagbagan iti kas na ami. No kayat mo, ibagam kan kuana, asi kalaangan ti ayatan na. Anya? Girl, I need you. I need your love. Saan ka nga ta nagbidot iti inaramid mo, Ana? Ni, siyak pa iti babalawon nyo, mama. Siyak ti anak yo. Saan ani Randy? Wan, nga miinikam ko maiti gundaway jet tawa amang ipakita iti kinapudno dagiti Karina. Saan ko akayat ti mangnamnama kan aguray iti awan, mama? Saan ko maati napasamak kanyak? Kan nagbalin abiyag ta ti agbalin nga alalya kanyam, anak ko. Mama, Sa bali ti sitwasyon ko kan ka. uray pa'y. Napanagnagak, anapat patag ti bukod ng arapaap ngam siya. Panagkunak kat nagbidot ka. Taimbaga na kanyak tigapuna no apay nga umadayo. Kat mamatiyak iti dayjay. Da kayo. Ngam siya kat saan? Iha, iti relasyon, kasapulan ti panagtalag. Tati panagtalag kat kakibkibin na ti ayat. Kasano ako nam ngay ayatam, no awan mo talak mo ken kuana. Mama, Kas makitkitak ita, iha. Sika ti agparparang anak kurang ti panagtalag na, kan panagayat na kenran. Kunak to saan ka asumrik ita, Ana? apay kumasaan. Awan matkit di. No ko na ama ipagtara iti adayo ni Randy. Nagbidot ka. Anya? Manipod ita. Rugya akong alipatan tawan mat sirsirbina. Kan sa anak amang namnama pa'y ngang subli. Di tati pang babalawakan ka. Kunam ngay ayatam ngam nakurang mati panagtalik mo ken kuana. Kaya't asawan di ta, sikati nagkurang. Sikati kurang ti panagayat na. Aniya? Siyak pa'y ti babalawom ita. Lading itak, Ana. No may bagak ti kastoy. Napati ka kanya kas gayam. Kastamat ka ni Randy. Sa anak anaragsak iti kunam apanangisinam ken kuana. Anya nga rod ti kayat mo. Maragsakan iti adayo na. Rumbang laan ta para iti masakbayan nyo ti gapuna. Para iti buklen nyo a pamilya. Apay di mo maawatan dayta. Aniya? Agyaman kakit di. Tadatas ta plano na. Sa anak kas ka dagiti dadtuma ang mga asawa dalatan nga oray kusing awan mo't urnong da no labsam ti agsarita.
San kit di mapnag Di makal ni Randy iti nakurapay a pamilya. Nga mo rekas insakad ni tatang na ti panagadal na. Kastamat ni mamam. Di nalikodan ni papam. Kat nagmaymaysa ng isakad iti biyagyo. Ngam na yung baglangan, tanalasatan namot dagiti panubok. Kat aramid ti lalaki nga awan bainday ta. Isuan nakurang ti panagtalko kadag ti lalaki. Ay, no kastamat laeng. Apay nga rod anak ayan ayat ka ni Randy. Awanot makita ama di relasyon niya. San ka di? Awan taaddaak ditoy. Ngam ita taaddan iti adayo. Awanen mang bambantay kenkwana. Maaramid nang ti kayat na. Dahi ti kurang ken ka. Awan pa nagtalik mo iti kayan ayat mo. Ket no saan nyo amornos ti may papankada kayo, si kamat lang ti makagapo. Ta-advance launay ti madi a panunot mo. Agyaman nagtanakontak ka, Ami. Talaga adisong batan ni Ana ti video call ko. Kasta ka di? Iso asi ka tinawagak. Ket sa anak ko maamakasingakang ka. Okay lang, kasangsangpat ko dito'y balay. Huray siyak. Adak mo iti apartment ko. Nga intad ti kumpanya. Wow, kasta ka di? Okay, kumusta ka maditan? So far, so good. Naanos dagiti boss ko. Day talang tamakabannog no aktual amapan mi kitaan dagiti mula iti farm. Kabailam day ta. Wan matkit di Narwamak mo iti rigat. Amok day ta. Ni Ana, kumusta matan? Ay, saan ko nga mo? Ngam natanggan ti ulo na. Ado apa magbagakan ko na. Ado abalakad mi kani mama na. Ngam ipilit na lata, terason na. Ay, uray ko manusong batan na. Tapno makapagpalawagak mo't kin ko, Ana. Saan ko man nga mo, tidak dyan gayam ko. Saradon san ti panunot na. Rason na latan, ti rason na. Nakurang ti talak na kanyak. Ang mala. Awan maramidak. No di ti mangawat kin ko, Ana. Gusto ka? Saan ka kumamaupay? Ada ka mangkit-kita kat ko, Ana. Kemne, agandad ka magdita. Wan. O sige, agyaman na kiti oras mo Amok anabannog ka. Bye. Bye. Ay ayatak unay ni Ana. Ngam apay anak kurang ti panagtalag na kanyak. Apay nga ipada na kiti sa bali. Ti inaramid ti ama nakin mami na. Saan ko amaramid? Tagmay-may sa dito'y pusok ni Ana. Girl, I need you. I need your love. Iso ada kayo tinawagak, Mama. Agyaman na grandi iho. Kumusta kayon? Nasaya at madlanta. Si kakit diti kumusta at dita. Di trabaho. Kasi ti apo, nasaya at mat. Nasaya at dagiti boss ko. Nasaya at nga rod no kasta. Tanarigat ti makatumpong iti nasaya at nga amo. Nangrunan no iti sabali a pagilyan. Isot ko nada. Ang nasaya at damat, Mama. Kan adamat ti aldaw nga agsursurak anaimbag kadagiti pagsasauda. Kasta ka di. Imbis ko maadita ti pagadalak nga umuna sakbay nga umaya kunada iti in-interview dak ket dito yakon nga agadal iti pagsasauda. Tinapatag ket makaumaya kon. Talaga kayat da ka. Nasaya at ti records mo. Wan, Mama. Ket kaasi ti apo. Makunamit ket din 50 to 70% ang makasawa kon iti pagsasauda ditoy.
Mayatin no kasta. Kasapulan ngamin, mama. Adda ngamin dagiti hapon at pulos makaawat iti English. Ay, pudno da ita iho. Iso, anaskan nga amok ti agsaw iti pagsasauda. Ay, nasayat. Kumusta mat ni Ana, mama? Nasayat mo't. Kanayon ko apagbagaan. Kat saan ka ngagdanag. Pasugnod na lang dayjay ken ka. Mama, Saan ka ngagdanag kunak manen, tasyak ti makaamuken kwa na. agyaman ak, mama. Alang arod, baliwak tumanan ti umawag. Wan, at awagam latta. Ka-video call mo. Padasag tumanan, barang nusong batan nak, mama. Sige, bye. Bye! Naimbaglangan, taad ti mama ni Ana. Amok nga agkulpan tumatla ang tiloksaw ni Ana kanyag. Isong ay pakitak latta, nga awan nagbaliw kanyag. Apay ngamin, apilitan da ka makisarita ken kuana. Iha, si kamot lang tagar-aramid idiga po na mapukaw mo ni Randy. Anya? Awan mo't dakas ngay naramid dakin ka. Tilaang mo't panangipilit na nga umadayo. Ngam adda rason. Mas isakit yu pa'y dayjay at tao. Gaputa mo ka awan dakas ngay naramid na ken ka. Awan gapu na aguraam, iha. Saan ka di adakkelan arason? Ti di na panangipangang kanya? Ngam para kada kayo matlaang ti amin. Saan kon anam namaan dayta? Nalaing nga agkari dagiti lalaki no nakasango ka. Ngam inton nakatalikod kan. Awan kan. Saan nga agpapada amin alalaki? Idumam ko man ni Randy ta nakita ken kwa na tinapudno na alalaki. Talaga naala na tirik nayo anya mama. Bilib kayo launayan ken kwa na. Nga uri agdadata nga awan patagko ken kwa na. Oh, iha. Lukatam ko mati panunot mo. Rason mo latan ti rason mo. Mama, Ngam tilaang makunak. San kanto ko mga agbabawi iti kastangar aramidam. Asikamot laang ti mangidurduron tapno umadayo ken ka ni Randy. Ay, awan parikot kanyak dayta, anak. Agyaman ak nukasta, tatang. Ken uray iji farm mo, nagagat ni Benjo. Ken uray ni Badong akadwa na amangkit kita kadagiti taraken niyaw. Nasayaat nga rod nukasta. Wen, anak ko, iso asaan mo apakadanagan dagito yung napanawam. Agyaman ak, tatang. Katsika, kumusta ka matandita? Kanayo na busy, tatang. Okay lang, man. Nasayaat Wan, tatang. Nasayaat na kiti boss ko. Kasla, doang aldaw nga ada kiti field. Ken talong aldaw, iti opisina. Ken kagudwa aldaw tumat iti espilaan. Agad-adal ka? Wan, tatang. Agad-adal kiti pagsasauda ditoy. Kasta. Sige, tatang. Padasag man nga awagan ni Ana. Parang mayato na makisarita kanya. Apay, saan mo pa'y anak kasarita? Manipot yung mayak dito eh. Saan pa'y tatang? Nilang mama nati makasarsarita. Ay, kasta ka day. Mala, agan anos ka. Doan niya man dagiti madi apam panunutan na maipapanken ka nang runa iti yaadayom. Ipakitam ken kwa na nagbidot. Wan, tatang. Sige nga, Rod. Kastapay. Bye. Bye. Ay, anya lakit di ngaminan ni Ana. Apay adi na talken ti kaayan-ayat na. Ta iti may sa relasyon. Panagtalag iti tunggal maysa ti kangrunaan. Girl, I need you. I need
your love. Girl, I need you. I need your love. Di napalabas. Nagsakit tinagam ni Ana gapot ta pinatuloy latan ni Randy ti papanay di Japan. Tama sayangan itidakkel nga offer ken kuana ngagtrabaho ijay. Iti laksid ti panangibagana ti gapuna amapan iti sabali a pagilian ket saan anaawatan ti balasang. Kinasarita pay ti ina ti balasang ket natangken latta ti pangedeng na akagura na ti baro tanapat patag ti arapaap na ngem ti relasyon da. Ita papagayam at iti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Panagtalag. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. No one can take your place deep within forever. Apay, saan mo pa'y nakasarita? Manipod yung mayak dito eh. Saan pa'y tatang? Nilang mamana ti makasarsarita. Kasta ka day? Mala, akan anos ka. No anyaman dagiti madi apam panunutan na maipapanken ka nang runa iti adayom ipakitam ken kuana nagbid daw. Wan tatang. O sige nga Rod. Kastapay. Bye. Bye, Randay. Anyalakit di ngaminan ni Ana. Apay adi natalken ti kaayan-ayat na. Ta iti may sa relasyon, panagtalag iti tunggal maysa ti kang runaan. Ulit at iha, saan mo ko mga aramidan ti kasta? Sikamat lang ti masaksaktan iti aramidan. Mama, Sakbay ang nagluwas ni Randy, nakasarita. Imay kat nagpakada kanyak. Saan ko nga amo aday di nga aldaw gaya man ti ipapan na ija Manila, tag flight iti kabigatan na. Ti amo kat nakapagsarita kayo matlaang, saan gayam? Narik na kan nakita ti kinasinsiridad na. Ta nagarubos ti luana bayat ti panagpakada na. Kan naarakop nakpaay. Mama, Iswasaan mo kuman apatuluyan wenno aramidan ti kunam alipat timon ti kaayan-ayat mo. saan ko akayat ti agururay iti awan, Mama? Anya? Nasaysayaan. No itapay laang. Rugyakon alipaten. Taintundumteng ti aldaw alinipat nakon. Sa anak tuuna yan. Mino sa anak to pa yan amasaktan. Saan? Ulitag. Saan mo nga aramidan dayta? Gaputa ad lang asika ti masaktan. Saan mo kumaakad ngan ti kaayan-ayat mo? Tama nga no agbabawi kanto iti kasta nga aramidam. Talaga kaya mapinutod mo amin na apakakontakan kan ni Randy. Wan, Ultimo messenger kan Facebook. In-block mo gayam? wan. Tapno awan to makita kapag sakitan tinagam ko. Oh my God. Sorry Ngam saan ka amaawatan na talaga, Ana? Kinadga madakos ti kayan ayat mo. Ami, Kunam nga amangan na isukat na ka. Nga amangan nalipaten na ka. Ngam si kamo tita, ti mga aramit iti dayta. aniya? Si kamo tita, ti mga aramit iti saan na husto. Ti banag asaan mo akayat nga ramitin na.
Sika ti mga aramid. Anya ti kapuna kas na tir aramidem, friend. Di nakbabalawan. Aramidak ti husto. Come on. Anya husto. Saan ko akayat ngagsubang ta, ha? Kaputa may saka anapatay kakayam. Sika ti umadadayo. Sakit di nga iso. Kunam alipatamon. Ngawan mo't aramidan jay tao. Ay, wan kayam. Ada i-forward ko kan ka a message na. Message para kan ka. Gaputa in black mo matan. Saan ang anaskan nga i-forward mo? Saan kung tumutla ang abasaan? Anya? Tangay si kati kasasauna babaan iti video call. Da kayo laangan. Susapo, anya ka kadiana. Anya't mapaspasamakan ka. Napatagdang agpadpada kanya kas gayem, tita. Manipod nagaram ni Randy, aging gay tinagayan ayat da kani Ana, katwak idan. Ni iha. Iso adya kayat ngagbanag iti awan ti amin. Kinapudno na sana ngagsarsarday amang bagbagaken ko na. Ay ngem saan ko ang maawatan ti anak ko. May sa ti rason na. Unaan na dagiti pasamak. Katidakas na. Ti ibagbaga na possible nga arami da ni Randy, apanang lipat kan kwa na. Iso man ti mga arami dita. Agasam? Pinutid na namin pinsan ti pangkontakan kan kwa na ni Randy. Amoyo? Gagoranak pa yan. Oh, saan ko nga muna niya ti aramito ko ni ti anak ko. Kasla nakarikap anamin pinsan ti utak na maipapanken Randy. Ay. Saan tayo kumaamaum amang bagbagaken ko na, tita? Takasi tinakonak. Saan ko kaya ta madadala mamin pinsan ti relasyon da? Agyaman ak iha. Saan ka ngagdanag? Aramidik mo't amin akabaulak amang bagbagaken ko na. Girl, I need you. I need your love. Wow! Nagpintasan ito'y farm ni Randy, tata. Presko ti angin. Ayun, Berde ti aglawlaw. Makapaginawa iti mata. naimbag man ta nakapasyar ka dito yung balay, ami anak. Awan ngamin ti sir ko iti trabaho ta holiday ta. Long weekend vacation. Biyernes saging at Domingo nga awan sir mi. Kasta ka day. Awan tata. Iso na panunot ko man timang sarungkar kan mang kumustamat kada kayo dito eh. Ay, kyaman nak. Ay, nasaya atak mag. Kaasi ti apo, awan met sa gubanit ko. Ngayon bagadamag day ta. Iso na laeng ta maikawa ak iti kaaddan ni Randy iti adayaw. Ay, wan nga rod tata. Talaga makaikawa. San lata kayo, uray siya. Ay, kasta ka day. Amo yung matan. Ti kinasingad mi kadaana. Ay ngam ni Ana, sa bali met ken ti pampanunutin na. Idi na minsan nga imawag ni Randy. Nalaos ti kinaliday na. Nakita ti panagarubos ti Luana. Tata? Apay met akas jeti inaramid ni Ana ken kuana. Ang binalbalakada ti anak ko. Saan ko maaday ta ti mamagliday ken mangpalupoy ken kuana. Kasta mi ti imbagbagag. Ibagbagak mo ti kasta kan kuana tunggal umawag. Siyak ti awagan na. Takas ano? Pinutid mo ta na namin pinsan ni Ana ti pakakuntakan na ken kuana. Ay, agyaman anak. Bagbagaam ko man ni Randy, kang runaan ni Ana. Daamok,
agladingit lakit di iti kastaunay ti anak ko. Taay ayaten na ni Ana. Saan ko aninamnama? Ngaramidan na kanyak ti kastoy. Iso adi na mababalaho, Ami. Wen, adamat bidot na pilit na latta ti kayat na. Pilit na latta ti nag-abroad nga already mo palubusan. May sa ti kayat nasawa. Saan na kay ayatan? Tamay turon na ti panaw kanyak. Idinto taam muna. No kasan panagayat ko kankwana. Mabalin aday ta ti dakkalabid not ni Randy. Imbaga naman kan ka ti rason. Si kamat ngamin. Self-centered kalaunay. Rebeng na apinawadam kumamat ti panunot mo. Tapno maawatam mo't ti panggap na. Saan ko nga mo? Ngam kanya kabiyag. Napatpatag ti arapaap na ngam siya. Tanay turad natin ang panaw kanya. Idito tamo na. Amasaktan ka nagladingit ak. Nakubong namin ta panunot mo, kat. Wan, maawatak day tarik nam. Ngam kas itim ibagak manan. At dadakkel arason no apay nga inaramid na daychay. Para iti masakbayan nyo, intun agasawa kayon. Saan mo na basta pimanaw awan ti rason ha? Pimanaw, tapno, maisagana na ti masakbayan nyo. Saan na ka nga insina? Uray pa'y. Nagkari, adinak pulos pagladingitan. Ngam anya tayo ito nga inaramid na. Napanti ka rin na. Ana, Amo na, no kasanot panagayat ko kenkwana, Ami. kastalatan ti bagbagam. Apay, anaaramin na kanyak ti kastoy. Amo na nga'y ayatek launay. Tagmay may salaang iti puso. Well. Okay. Kastangag pa iso. Ngam, kuma, ipaay mo matkan kwa na tinananay a panagtalag. Tati panagtalag. Dayta ti kay papanan, tinapudno a panagayat. Saan ka ngagdanag, Randy iho? Saan ngagpatingga amang bagbagaken ko na? Pasensya kayon, mama. No, madisturbo kayo, iti kanayo na iawag ko kada kayo. Awan anyaman na, Randy iho. Maragsa ka na kid, di takanayon na nga awagan. Mailiwa kada kayo, mama. Nang runa ka nana. Ngam apay ginupad na amin ang mabaling ko apang kontakan kan kuana. Si kalako man ti makaawat ken kuana. Ngam saan ka ngagdanag. At tuyag, mabalin naklat nga awagan anyaman nga oras. Agyaman ak, mama. O kate, kumusta ka ditad? No ti trabaho, awan parikot, mama. Tilaan, panaglidliday ko. Kapoy tinapasama kada kami kan ana. Dinak namin pulos maawatan. Oh, Randy iho. No payak lunag. At nabasol ko kinkwana. Tamo ka di nagpalubusan nung nagpilit aklat ta. At daga po na no apay nga inaramid ko ti kastoy, mama. Kaya't ko lang amay sagana ti husto. Ti buklan mi a pamilya. Maawatak, isuday ta ti kanayon ko nga ipakaawat ken kuana. Kat sapay la ko matadumteng matlang ti aldaw a maawatan na ti amin. Agyaman ako na kada kayo, mama. Da kayo lang ti mang patpatibkar kanya. Kastamat ni Ami. Tilaang makunag, san ka ngagdanag. Aramidag amin na kabaulak amang punas iti panagdwa-dwa iti kaunggan kan panunot ni Ana. Agyaman ak manan, mama. O sige, oras ti panaginanak. Ikarigata nga laan ti turok ko. Agan-anad ka, saan mo abaybayan ti bagim iho? Sige, maturog kan. Wan, mama. Bye. Bye, Randy iho. Oh,
But ni Randy, awan madilaw ko kan kuana. Amok kan mariknag anapod noonay kan ana. Hangam, apay adi maawatan ti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Ay, agyamanak ta nakapasar kayo, kabsat. Wine, mailiwak iti kastoy a lugar. Iti kastoy a buya. Makapasalibukag. Isu nga, imbagak kan tumas a driver mi. Kan kastamot ni abi nga umay kami man dito. Ay, agyamanak ata. Adda orasyo nga umaylat na dito. Oy. Ay, ka dito'y matlatan ati ayan ko. Kadwak matkit di dagiti tinalek ni Randy. Ay nagpintas dito eh. Kan nalabsan mi itay dagiti tarakan na. Kan dagiti mula da. Oh, nagpipintas. Iso da ito iti kayat ni Randy apadurasen. Iso adwa ti talaga arantana no ape anapan ijay Japan. Kayat na ti makaadal. Pati kadagiti kabarwanan at teknolohiya iti agrikultura. Maawata ka, kandayawak launay tiragkat kan napintas a plano na. Ay wen kabsat. Takanayon na nga ibaga kanyak, asaan na akayat apasaren ti agbalin a pamilya na. Wano dagiti anak danto ken ana, ti pinasar na arigat me. Dahita ti pangdayawak launay ken kuana. Kan naiduma kadagiti datuma, pulos nga awan bisyo na. Ay, day tamit ti may sapay ang may pagpanakkel ko, kabsat. Awan problema iti anak ko maipapan iti dayta. Disiplinado. Saan aga po ta anak ko kat syakmetan ti mangidayaw ken kuana. Oh, nagkapo kami kadaami ya farm daran di Idigalman. Kat nagpintas, di na may andan. Kat naamuak kan kabsat mulong. Adugayam ti plano ni Randy Ijay. Naamuak pa'y a plano na ti mangipatak dar iti bala iti medyo tapaw di bangkagda. Agdangdangag kakadiana. Sawak lakit di nga sao. Saan kan samot adumdumag. Saan ako niya interesado, Mama? Dahita ti madiken ka. Tanasaraan ti utak mo may papankin na Randy. Kuma, mapan ka ijay ta makitam ti investment ni Randy. Nang ipawit ka nugayam iti inggatang da iti talo apanggana ka na baka. Mabit man lag. Ada ka di sakit mo. Awan, Mama. Apay saan ka ngagtimtimag? Kan saan ka nga simrak iti trabaho? Nangalaak iti bakasyon ko, Mama. Anya? Awan ganas ko nagtrabaho. Saan amapunas ti sakit tinakam ko? Awan rumba nga pagsakitan tinakam mo, iha. Hinapudno na, imawag ni Randy kanyak idirabii. Ngam saan ko nga imbagbagaken ka? Makasangsangit bayat ti panagsarita mi. Inaklon na. Nagbidot iti panangituloy na iti ipapanaw na. Ngam inlawlawag na kanyak tigapuna. Kat makitak ahos tumot kan napintas ti plano na. Rebeng na kumaawatam. Mama. Para kada kayo adwa tigapuna. Kang ronan ti amin. Punasem kuman ti panagduaduam kenkwana. No addaman nalidem apasamak iti napalabas. Day takat napalabasan. Kan saan nga agpapada ti tao. Talaga lang adakas ti amam. Awan serbina. Angam nakitak asaan akas jay ni Randy. Ay,
Ay, addaak dito farm ita, anak. Imawag ni Benjo, aganak kanutay may sa abaka. Kasta ka di tata. Uwen, bambantayan da Benjo. Ay, gayam, nagpasyar da ami di kalman. Kadwa na ti mama ni Ana. Naimbag man. Ay, ado, tinagsarsaritaan may. Kandinayaw na launay ti kinapintas ti farm musika. Kaslawan Serbina ti panagsaldat ko tata. Tasaan na ko nakayat ni Ana. Ay, saan? Saan ka ngagdanag? Nagkariti inana nga aramidan na amin ang maaramidan na ang mangurnos kada kayaw. Sapay la kumaa. Ay, mapukpukawan ako ni tinamnama tata. Ay, saan ka nga agsarita iti kastaran day? Daka may tema kaammo ditoy. Sige tatang, awagak man ni Ami. Tumamagakan ko ana, maipapan kan ana. Sige nga rod. Agan-anad ka ditawan. Wen tatang, uri na kayo. O kastan, bye. Bye! Ay, kakaasim at ti anak ko. Kasla makitkitak ti kinaliday na. Kadsapay kumaa, ta saan aday ta ti pakaalaan na iti sakit na. Tinakaro aliday alaklak amon na ita.